Apal palabas, hinadal tayo. Ti kastan iti manifestation, ti healing. At manifestation, dati instant, dati gradual, kaya dati timetable or appointed time of God. So, han ka nga na instant, dati manifestation, han mo ibagahan ka nga na agasan. Kasi, ijay cross ni Jesus, nilipas na nga rod ti amin nga sakit. Innala na ijay bagina ti amin nga sakit. Inlansana ijay cross. So, idi ko na nga it is finished. Nalpas jay sakit ijayan. Nalpas jay basol, nalpas jay sakit. Nalpas mo tenan jay laban da kini Satanas. Naabakan ni Satanas. So ijay, pinaparmek pa yan ni Jesus, amin nga basol, sakit, demonyo for us. Tilang ayan na dejay, kailangan maagadal, kailangan nga patsyan diyay, ijay pusom, ijay spirit mo, tawan ti ulbud ijay. So, datayo gamin, ti kaya tayo jay instant, nga maikat dagi jay symptoms, mayat ti jay, dapat kumakas jay. Ngamnuhaan niya dadjay, iti maabot mo, kat saan ka nga ma-instant, nga han nga ma-instant, ti manifestation na, ituloy mo lata nga i-claim nga you are healed. Kasi nanalpas lata na jay pay kini Jesus. Hallelujah. Kasalamat lang ade prosperity. He became poor that through His poverty we might become rich. Dadya nga naramid ni Jesus nga nagbalin nga napanglaho, ti redemptive value na dayay, agbalin ka nga bumaknang. Okay. Ngam no denggem dajay, apay kabaknang ka no bigat. No bigat, han ka nga instant nga binmaknang, kailangan lata nga bilibam nga you are rich. And the more nga adalam diyay, the more nga manifest dajay richness of God. Ije biyag mo. Kastati kastanday finished work ni Jesus Christ. Amen. And then, no gradual, or haan man, kasla awan na tamang mangyari, haan na tanga mabalin, nga langsut, na jay finished work ni Jesus. Paypay sulataday, so nga ituloy mo, nga i-receive, adalan, taada jay appointed time ni Apo Diyos, timetable ni Apo Diyos. So makikita tayo dyan ni Jesus. Di ba kaya na kumati may crucified dyan? Already 25 years old. Pero the appointed time ni Father God, 33 and a half, santo may crucify. That is the appointed time of God. Apa yung hanga na i-crucify di 25 years old? Hallelujah. So nga dati appointed time nga inset ni Apo Diyos. So nga uray hangka nga na instant wano kasla gradual kat kasla awan lata still kada jay naramid ni Jesus, it is finished lata. So nga ijay ka nga agadal because His grace is sufficient for us. Numamingsan ngamin, no apay nga kasjay ni Apo Diyos, kaya't na nga grow tayo. Ana kaya't nga grade 1 ka kanayon, nga awan amom kat mag-agasan ka.
Kailangan mamamum ni Apo Diyos. More and more. Tapno ag-manifest, dadya kina-Diyos na. Dahil ti kayat na. Amen. Hallelujah. So, naadal tayo diyan. Now, tuloy tayo. Next nga, dalan tayo. Iti ministry ti healing, kailangan da jay maministeran nga ag-receive ti healing ken ag-minister adda ti pamati da nga duwa. So warning kada kayo, nga may agdengdengeg, pilyan nyo ti pagdenggan nyo nagdengdengeg kayo ti naduma preacher. Han kayong agdengdengeg iti kontra ti healing. Tano denggan nyo na ito preaching the healing, sa kayo agdengag dia kontra, ma-abort. Dadya pinatiyo. Kasi may isa nga, inpirian binihin, may isa nga religyoso, at ninalpas, naagasan, na instant. Idinagawid, apan na inbaga kadagay, kakadwa na di religion da, nag-react di padi, nga awanan ti miracle data, awan ti healing, ure na experience si tao, inabort ta di ay, ta inda ibaga-baga, hangka talaga nga naagasan, awan ti healing tata. So di binilib naman ang din bagada, nagsubli. Dajay sakit na, ingga na nga natay. So, very dangerous. Di no agdengeg ka, ando talaga kayat mo ti healing. Dadyahi, believe ti healing ti denggam. No kayat mo ti prosperity, jay believe ijay ti denggam. And then, iwasam lagi jay kontra. Hallelujah. So nga pilyan nyo, ti pagdenggan nyo matlang. Hallelujah. Okay, so mapan tayo dyan. Kailangan nga dyan maministeran ti healing nga ag-receive, kenda dyan ag-minister ada ti pamati da nga duwa ijay healing. Kaya Apo Diyos, mamati da nga duwa ijay. Hallelujah. So, ti pangalak lang ijayan, dito ay Acts chapter 3 verse 1. Okay. So dito'y, ada dito'y di ay ipipanda ijay beautiful gate. Si basaan tayo na lang. Verse 1. Peter and John went to the temple one afternoon to take part in the 3 o'clock prayer service. As they approached the temple, a man named from birth was being carried in. From birth, ada ito'y. Manipod pa na kay anak na. Sige. Each day he was put beside the gate, the one called the Beautiful Gate, so he could beg from people going into the temple. So kita nyo, kanga nag-agasan na, nabayag lin makayon. Tada the appointed time. Okay. So makita yun dyan, ipanda daily ijay temple tapno agpalimos. Okay, tuloy. When so Peter and John all together, he asked them for some money. Oh, kita nyo, talaga agpalimos niya. And John looked at him intently, and Peter said, "Look at us." Okay. Tuloy. The man looked at them eagerly, expecting some money. Oh, kita nyo lang tati panunot na. Money. Kita nyo ha, daday biyag na. Dadalalan tayo na to'y. Dito iti may nga dakkel nga hindrance. Ti healing. No may ka dito ikat money di panunutem, possible ang kamagasan. Kailangan nga ibatam li eh.
No may ka dito'y ni Jesus. Iti kailangan nga amum. Hallelujah. Dakkel na ito nga hindrance kaniya na eh. Iso nga dinil dagiti apostle. Dadya nga style uno mindset na. Okay, tuloy. But Peter said, I don't have any silver or gold for you, but I give you what I have. In the name of Jesus Christ the Nazarene, get up and walk. So makita yun. Kita nyo ti ekspektaran na ito nga tao, money, agpalimos, iso nga brenek ni Peter dayay. So, makita yun, then Peter said, silver and gold, habaynan, awan ti pirakin balitok ko, but such I have, give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Nagpaagas ka kini Apo Diyos, kailangan nakapokus ka kini Apo Diyos. Awan tinadumang nakasali. Hanga diag palimos ka, wano money ti aday di mind mo. Iso nga brenek de day, silver and gold habaynan. Tapno maikat kanya na, nga awan kaya mapalimos sa kargitoy. Awan kaya maitid da, ngap imposible, ngawang kwarta da Peter kini dyan. Tamasapol nga ti apan, ijay temple, ada offering na. Awan ti empty, nga mapan ijay temple. No, adalo nyo, amin nga mapan ti temple, ada i-offer da. Ngam apa yung bagana nga silver and gold habaynan? Because saan nga rod nga para ijay agpalpalimos dadya kwartada. Para ijay giving da. Ngam tapno maikat ijay tao dihay. Amen. Tapno ma-break dadya mindset ng agpalimos. Sada inbaga, nga madati, ada kanyak nga ited ko. Ijay nga interesado. Ngam tited dagayam, di power, itinagan ni Jesus. Tapno maagasan. So kita nyo dagiti apostle, ti ada kadakwada, the name of Jesus. Ada ti faith da ijay name, the name of Jesus. So nga kita nyo tag-minister. Tag-minister, kailangan ada faith na. So nga da dyan kini Peter, amo da ti power, tinagan ni Jesus. Ngawan imposible dyan nga nagan. So, ada tayong agmin-minister, adalan tayo matiyay. Kailangan ka da faith tayo jay. Pero, adalan tayo, kasanuan agasan tayo yung tao. Okay, tuloy tayo pa. Verse 7. Then Peter took the lame man by the right hand and held him up. And as he did, the man's feet and ankles were instantly healed as he strengthened. O, kita nyo? Tinulungan na nga tinmakder. In touch da na jay anointing. Amen? Tinulungan na tinmakder kat bigla and immediately his feet and ankle bones receive strength. So kita nyo na parag-minister na. In touch da na jay anointing. Tauray
guyudom na jay tao, na wanti power nga manghil, saan lata nga tumakder jay tao. Amen? Pero ijay nga naigiddan, nga na-strengthen na gijay tulang na. Urat na, muscle na. Kat inborn nga rod nga cripple na ito eh. Pati tulang na akat na cripple. So nga haan tayo kumalimitaran the power of God. No healing. Kaya na nga i-restore. Kaya na nga repairan the body. So na nga rod ng create. Kanang ko'y bagbaga din, puyot na daday breath of life, ijay pitak nga bagi, naging kastoy. Hallelujah. Sino tinang biyag? Dito'y physical. The spirit. The same nga spirit to work. Kaya na nga i-recreate or i-restore jay na damage by His power. Mamin ano lang kumada jay kinapo Diyos. Kamamuyo, uray kas jay, we need to meditate. We need to pray. Lord, I believe. Pakaawat mo kaniyak nga you're so powerful to me. Tapno i-reveal na jay. Kanak la jay ter aramida kasi I know nga rod create ni Apo Diyos the heaven and earth amin nga naparswa visible and invisible by His Spirit through Jesus Christ. Pero apa nga tanong da kailangan tayo kat saan tayo nga bilib kita ang langan nagiday sun and moon maadda ko na lang ni Apo Diyos kat na-create. Kada jay nga power ti adda. Da jay Holy Spirit nga adda. Nga mapay nga haan tayo mabilib. Nga jay gadil kat linisan. Sa tayo ko na, I believe in God. Ano binilib mo kini God? I believe in His power. Anya ti power of God. So nga siyak malang ko, question na rak tibagi kijay. No talaga nga believe ka. Bilibam di jay. Nga kinadyos na. Kaya sura jay ni Jesus, sura jay Holy Ghost. Nga nang create the heaven and earth, sura daging ka, so believe nga kaya na. Nga aramidan jay naramid na hindi kaya na nga aramidan tata. Kasjay. Nakapokus kini Apo Diyos. Di kinadyos na. Hanga nakapokus jay symptoms. Ta jay symptoms, mamin ano lang deta. Kitaan nyo na ito'y uray tulang nga na-cripple na isimba. Immediately pa, instant. Amen. Kita jay Diyos tayo. Dajay Holy Spirit nga nakada tayo. Dajay ni Jesus nga natay kinagungar nga pinati tayo. Okay, so, tinangyari, okay, verse 8. He jumped up, stood on his feet, and began to walk. Then walking, leaping, and praising God. Agaasam na ito'y naglagto-lagto nga na ko sa amo yung gamin. Dahil ito'y halang is istorya nga fairy tale. This is true story. Nangyari dahil ito'y may sa nga pilay, ijay time. Nagiti apostle kat ingana data. Nagit kita nyo dagiti crusade, ti mamati ti miracle, nga papastor, agkaratakder ti pilay. Amen. Kita nyo dyan may isang nangyari mo ito yung ministry tayo. Dyan nangyari dyan salvation kerino.
Ada da jay masikugi jay, ngay dinapan kami, lihans tayo, tiamudan natay gaya mo de ubing. Indeclare ti doktor nga natay di ubing ijay tiyan ni inana. Ket pinatumaranda pa yan day pangrunot ta rumwar. Namin anon nga nagtumar 4 days. Takunada nga natay nga ubing tapno raspaan na. So, tikas jay, may ika 5 days ko maraspada dyan nga ina. Ito nangyari, idiraspaan da ko napay i-check up da kat napay nabiyag di hubing. So, dahil ni rumar. Ayan. So, makita yun dahil, dakadakal nga hubing. So, makita yun. So, nga tisensya, hang kayo na yung agtras nga rod, tisensya, ibagbagak no minsan, ngam talaga ko ado ti contradict tisensya, iti Bible. Nga, minsan, hanga maawatan, ti kakadwa di ay. Mas agtras da, tisensya, than God. Amuyo, iti Genesis, awan ti science at the time. Awan ti doctor, iti Genesis. Kita nyo, ti biyagda 900. Iti kunada tatahaytik ti gamit, lin maing ti sensya, in mababa ti biyag. Where? Ayan na, the wisdom na. Handa nga na nayunan ti biyag. Because ti kin control nga talaga ti life is God. Amen. Para sa inyo ngamin nga ada-adalan na gijay, Lord, I need wisdom. Adaya science, chimpo da inok. Santo matlang isuro ni Satanas. Tinang isuro kiti ti herbal da samyasa. Tapno maibawing ti faith ti tao iti na-create than the Creator. So nga na ti madini Apo Diyos kada tayo nga tao. Nga imbis nga da jay Creator nga kamangan tayo, mas believe tayo dyan na create. And then may sapay jay. Karkaro unbeliever lagi jay. Apay mambapan kay jay unbeliever nga you are believer. Jay unbeliever, timanghilkin ka, dapat sika nga believer, timanghilkan yan. Harabahaya rabasande. Kasjay kumati kayat ni Lord. Hallelujah. Denggan nyo na ibagbagak. And then para sa inyong studyin. Awan ti doktor at that time. Tati doktor God. Ijay nga ti dug ti biyagda. Ngam dilikit di ko na nga linmaing da. Do ti high-tech nga teknolohiya. High-tech nga gamit. Bumababa ti lifespan ti tao. That means, handa nga kaya nga i-preserve ti life. Ti Diyos ti makay-preserve. Iso nga kuna nga rod. Kuna ni Jesus. Kini Peter. Sige, lumakay kan. Sa balimang barikas kan ipanda ka dayhan mo nga. Kaya't nga papanan. Kaya't nasa hindi katayan ni Peter day. Appointed time ni Apo Diyos siya. Itata, nakita ni Peter daday, disciple nga may ayat. So ni John. Dahil tangay mo, anya ngay mo't mangyari kanya na. Kunan ni Peter. Kunan ni Jesus. No. Ibagak nga agbiag dahi tayong ganang agsubliak. Anya kumakin ka. Kunan ni Jesus. So makita yung kaya ni Jesus. Ngay preserve kuma ni John no kayat na. Yung gana tatas, bibiyag kuma. Yung hanang inaramid. Pero kaya na no kayat na. Kasi kung mapanangkita tayo iti Diyos.
Kailangan ti faith. Naglagto-lagto na ito yan nga dagos. Wow! Sino nang aramid jay? Ni Jesus by the power of the Holy Ghost. So, kailangan jay faith tayo. So, question na ito ay. Adutin ang question. Idi magmag na ito yan, nga pilay, nakita na naagasan. Adutin ang question. Nangalaan nyo. Iti power you. Kunada. Nga nang agas ito'y. Mapantayo nga dagosan verse 16. Oh, rabahaya. Amen. Lurigito verse 12. Adutin ang question ngamin. Tatiamudan. Kapudya power da Peter kinedyan nga naagasan na ito'y. Pero in panaknak da matlata nga da pinatayo. Di indinayo ide sangwanan ni Pilato. Isutin ang agas ito'y. Kung nadalatamad. Amen? So, mabantayo dyan. Verse 16. Through faith in the name of Jesus, this man was healed, and no miracle was before. Faith in Jesus' name has healed him before your very eyes. So, makita yun. Natin bagada, di pamati tinagan ni Jesus, tinangpapagnay tinaytoy nga cripple. Hallelujah. Amen. Sige, basahan tayo. Minsan pa, NIV 3:16. This man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has completely healed him, as you foresee. By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has completely healed him, as you can all see. Na the faith na ijanagan ni Jesus. So the faith na gayam na jay, awi-awitan na. Ngam ada jay appointed time. Amen. Nakita yung? Sige, Ilocano. Basa. Saan tayo ito Ilocano? Di pa nakalawin nagat ang nagpapisa sa ito'y araw. Di makita ang hamuyo at naarami pagkawan at pamamati inagan na. Oh. Di pamamati ng Jesus pinagkakababa at ito'y atao sa makita yung amin. So makita yun. Tay panakabalin tinagan ni Jesus. Ti first nga makita yun dyan. Naagasan da ito'y nga tao. Amen? Babaan ti pamati da jay tao ijay nagan ni Jesus nga naagasan. Amen? Ada ba pamati ijay nagan ni Jesus? Ning kayo agpaagas, dapat ada. Ang kayo lang may ditoy, nga apan lang agpaikararag kanyak. Tauray ada sagot iti mangikararag ka na kayo no pulos met nga awan pampamatiyo nga makay baga nga pulos. Ngam no awan di pamatin jay tao, haan nga talaga nga agwork. Kailangan nga jay tao nga agpaagas, ammo na met ti power tinagan ni Jesus ijebiyag na. So nga ikanyo ti time nga agdengeg aggadal
Hallelujah. Adalan nyo ti power ni Jesus. Tapno ada pangipuligada na, ijay healing power na. Ada jay faith yung pangipalamana titinapay ti healing. Apa nga bagak nga tinapay? Kuna na ijay babae nga dumawat ti healing. Hanga na sayaat nga ito titinapay iti aso. Iso nga ti healing, tinapay. Taraon ti Hudyo diyay. Nga may dinamati na jay hintil nga babae, naala na diyay. By faith, naala na jay healing. Tapan nakatinapay diyay. Amen. So nga kailangan, agdangag kayo ti teaching, ti healing. So nga healing school na ito'y. No, may kayo ito'y teaching pa eh. Teachingan kayo. Tapno, ag-work. Dajay power, ijay biyagyo. No, mapatiyo jay teaching. Amo yung faith cometh by hearing. In hearing by the word of God. Tinaduma nga ron, iso nga i-review ko na tinaduma. Kaya't na day healing. Pero madida di word. Nasasadot da iti sao ni Apo Diyos. Apay lumapang kayo di doktor. Nagagat kayo mat. Umay kaano kastoy check up mo. Ibagada pa'y di oras taawanak ti alas 9. Kastoy nga oras umay ka. Apo, eksaktum. Nawan di doktor. Si aanos ka, maurag karkalingatan kang aguray. No, dito'y pa di ma maanusan tagtugaw, libre pa dito, ijay, agbayad ka. Iso nga ikoriktaryo, di bagbagiyo man lang gamin ijay. Ipakita yo kay ni Apo Diyos, nga believe kayo kanya na. So nga urag kalkalingatan kayo, agdengeg kayo lata. Alam na ito'y katumaram 3 times a day. Apo hamal malipatan day 3 times a day. No, ibagak pa yung ag-meditate ka day and night. Minsan nasasadot kang meditate. You need to rebuke that in your life. Mas ikam the word of God iti priority can importance because daytan tinang create the heaven and earth. Awanan di mas powerful kaysa na Apo Diyos. Amen. So kailangan ma-rebuke na jay ka na tayo nga attitude. Hallelujah. Amen. Hey, Apo. Ibagan ti doktor, tudukon tayo na ito ya, kawan na. Uray tudukon na dito sa karubukon mo, katkat mo eh. Ano na Apo Diyos pa eh, 1 piman tudukon na. Kita nyo ni Sister, kuha dito eh, Sister Lilian. Cancer nga rod, iso na, di karubukon nga dito eh. Oh. Dinayprian, nag-burst. Bimtak. Ngamdadagan, bimtak ta maikatan. So, kita nyo, adang kanta-kanta. Gistay 3 feet under the ground. You see? So, kailangan gawin, ano ibaga na Apo Diyos, nga agbiag ka pa. But you need faith. Another sign, dito'y makita tayo. Iso nga sang kay bagak man pa. Iso nga siyak nga ron nga nakik-experience,
iti pain, sakit ti bagi, na ito yung karutin ikat importansya. Ibagbagata yon. Mausar na kita kirinait ni Lord, na kita bulbulong. Pero no i-compare mo dyan diritso nga pamati, sisiw lang na kita. Amen. Kanya ti sisiw. Aya po. Piyak lang na kita ti diritso ko mga power of God. Tahan na nga kaya patakdaran ti pilay di ay. Amen. Ngam ti power of God, kaya na instant. So nga, kailangan tayo mapan ijay. Okay. Acts chapter 4, mapan tayo iti verse 7. Adagos, nga na verse 10. Kinuistyon na randa karkaro. Nagmi-meeting dagdi papadi. Tama apal na ijay. So no minsan, dito'y ministry nga healing, deliverance, sa doto'y maapal dito'y. So nga kayat na nga kontraan. Ang kayo nga madisdisib, bijay. Karon no awan kadakwada, kayat na nga kontraan. Pero ni Jesus, nga nailansa, talaga nga healer. Tinagungar. Okay, see verse 7. Oh, anya the question na, kas ano nga pinatakdaryo na ito'y, anya nga nagan, uno anya nga power, ngay narami dyo na ito'y. So, diay sa lutsod, dito iti sungbat ni Pedro. Verse 8. Sungbat ni Pedro, napno ti Espiritu so naggapoy ti Diyos. Ti answer na, naggapo di Holy Ghost. Okay, nyayin sungbat na. Verse 9. No mausik kami itamalaw, kapulitimbat kay paibi, okay, verse 10. Rubeng yu amin nga amwen. Hala nga isuda, pati da tayo. Rubeng tayo nga amwen. Anya nga nagan, anya nga power. Nga naagasan da ito nga pilay. Sige, tuloy. Kasama talaga amin ang tataw Israel. Ang itatagder kita, itimahan mo dahil ito'y tataw. Ang puno ang naibaranan. Babalan ipatakabalin, tinagan ni Jesus. First, nga sungbat. Babaen, tinagan ni Jesus at taga Nazaret. Amen. So, nagan na Jesus, sinakagasa na. Ada ba tinagan na Jesus yung ganata? The same name. The power de nagan na idi. So, the power na yung ganata. Iso nga dyan nagan na Jesus, mangagas, tamangagas di kinagan. Oh, rabahaya, rabasende. So nga ito iti kararag tayo. Nagan. So the name of Jesus is medicine. Healer. No anya day adda nga power de kinagan, so day power de nagan na. Amen. Woo! Sino nga Jesus yan ay crucify? Whom you crucified. Amen? Diyan ay lansa. Diyan lansayo. Ken pinag-ungar ni ama nga Diyos manipot ken patay. Even by him does this man stand here before you whole. Mabaan ijay
nga nagan da dyan ay crucify, ken jay pinagungar ti Diyos, na agasan da ito'y nga pilay. Ay! Amen! Sana in sarunod verse 11-12, tawan na ited dito'y babaan ti langit, nga mabalin tayo pa kay salakganan nga nagan, dadyay laeng nga nagan. So nga naawan, iti makaisalakan nga nagan, awan mo't makaagas nga nagan, dadyay lang. Tatimang isalakan, sumulang jay mangagas. Kanan may sursuro ka na kayo dito church. Si salvation, handa nga salvation, iti impierno. Adunang isalakanan ni Jesus ka na tayo. Salakan na tayo ti basol, ti power ti basol. Salakan na tayo ti lunod. Salakan na tayo ti poverty. Ti kinapanglaw. Salakan na tayo ti sakit. Insalakan na tayo ti demonyo. Salakan na tayo ti impierno. So kunam nga if you are saved, nung naisalakan ka, kailangan maamuham, no ayan na nakaisalakanam. Naisalakan ak ti poverty, isungarod nga, I am rich, kung ako nakpay tinal daw. Uray wan bubulsak, I am rich. Uray mawananak, I am rich. Tati pangikiklimak nga I am rich, ni Jesus. Nga nang isalakan kanyak ti poverty, awan akong ti poverty, ada akong ti kinabaknang, the blessing of God. So nga, daman ti marikriknak, di bagik, mat nga symptoms, I'm still health and healed. Gapukin ni Jesus, nga nang isalakan kanyak. Woo! Ready faith tayo kumay denagan. Patyon de agpakararag, patyon de mangikararag. So ano, umapan kayo, awan papamatin ni pastor, awan mag-agasa ni Jai. So nga haan kayo nga kwa, no talaga kaya ti magasan, kayo Jai, agdengeg kayo Jai, preacher nga believe ti healing, nga adda ti evidence, adda ti nag-agasan ni Jai. So nga da kami met, i-preach mi met, ket paimbagan mi, no, sino ti mang believe? Ilihans mi. Ngam no, mamadlaw mo ti tao nga wan pampamati na. O minsan, ti pakadilawak, ilihans mo, ag-atras ti power. Ag-bounce. Ito na ilihans mo na ito napigsa. Ilihans mo na ito ag-bounce. Ada tikin makantag nga kaman no sino na si Pugaw. Kasi tadjay pamati na no minsan. Han nga nagdengdengeg to word of God. Ada pa jay denggeg nga denggeg ngam nga makasurusuro nga kunan ni Paul. So nga hanga guarantee nga nagdengeg ka. Maawatam kumadya ng ngeg mo. Babanti pamati lang nga maawatan. Lubilibom sa mo maawatan. Babanti yun may isa, may istorya. Acts chapter 14, verse 7. Hallelujah! So, iti healing. Kailangan mamati jay minister, mamati met da jay ag-receive ti miracle. Amen. So kita nyo, adutim umay ditoy, nagdengeg da ti YouTube. Ngam ti kunada, nasagutan ka pastor. Ureng arunot man sagot mo. No, madiyong agdengeg. Ito no'y bagampay. Agdengeg kayo pa ya. Nagapapurado kamin. Kasla ko na ka, siga gawit kakit din. Madidang agdengeg. Ti kayat da, ilihans mo. No ilihans mo malang, uray manuti kastam. Hang ag-work ti power ata, sika nga ro ti binilib na hanga ni Jesus. Nagpagas ka ni Jesus si bilibam. Ni Jesus nga day minister ag-work.
Hallelujah. Amen. Hanga da kami nga talaga healer, pero ada Jesus. Nga healer kada kami nga nagungar kin patay. Amen. Isuti mga agas. Hallelujah. Malagi po yun ni Brother Jupri. Isibibihag. Numabalin makiiyan kada kami. Ano ada kano dita kampumi ket relax. Hayabo ko na hanga kasta. Tiko. Kalangay nakadepender kanyak. So nga tagijayan ti ko. Kailangan ni Jesus ti binilibyo. Even da binihin ibagbagada niya ni Jesus ti bilibon nyo hanga na kami. Tahan mi nga bukod nga power. Wano holiness. Tiga po na mag-agasan di tao. The power and holiness of God through Jesus Christ by His Spirit tagwo-work. So nga di Jesus ti bilibam, tan di Jesus ti mag-agas. So malang ti patyon mi ang mag-agas nga nagbabalay ka na kami. Kati, ayan na di ay, nagbabalay mo't ka na kayo. Apay nga dyan nagbabalay ka na kami ti bilibon niyo. Kat dyan nagbabalay ka na kayo ngay. Think about that. Di pa pinmanaw kami, inpanaw mi ni Jesus. So nga ado ti makorektar ka na tayo dito. So nga ilan kayo agdangag ti healing school. Amen. So Acts chapter 14, verse 7. Hallelujah. So verse 7. Oh, anyatin preach da. Gospel, isumala niya preach tayo. Ni Jesus nga na tayo, nagungar, dahil di makanawan ti Ama, dahil di workout na, so tinakaagasan tayo. Oh, the same nga gospel. The same Jesus. Okay? So now, preach ko kada kayon. Hallelujah. So verse 8. There's not a man who was saved. He had been that way from birth and had never walked. Sabali da ito'y sabali manan da ito'y nga cripple. Ngam na'y anak manan. Nga kasjay. Amen. So ada ijay. Nyar aramida na. Verse 9. Okay, he listened. Napanpay piman nagdengeg. Anto yung amo kaano kabayag. Kas ano kabayag na ngagdengdengeg. Naanos nga nagdengeg. Ang nga may turturugan nga nagdengeg. Talaga nga attentive. Hallelujah. Ang agaputaw may kagdengeg kat ano pumiksan ti pamatim dipindi de style mo manon ngagdengeg. No attentive ka ba no may turturugan ka? No may turturugan ka, that means ang kang interesado. Tano interesado ka, pulos nga ka may turugan. Kita, dagiti interesado, ti chismis, uray na puyatan, mabitag nan matana. No chismis. Ta interesado di chismis. Ngam no word of God, dapat ijay ka nga mamulagat jay matam. Po, no siyak no isa katawa nga talaga. Kita tao sana kayat ti maagasan kayat tatag miracle ni Apo Diyos. Asano may man nag-miracle ni Apo Diyos? Ikumparam gamin, apay no chismis kat mabita-bitag nan matak. Apay no word of God maisisiyo panak madire to ya. Kalapaan ninyo rajay hanga adangay nga agpaisot ti kasta. Kat baybayam nga kasta. You need to overcome.
Dapat may turugan ka no chismis. Ngam na word of God, mabitag nan matam. Hallelujah. Iso nga na ito'y katalaga piman ngagdengdengeg. He listen. Amen. Now, anya tinangyari? Tuloy. Ulog directly at him, so that he can pray with him. Okay. Kitaan nyo, even ni Paul na perceive na, nadlaw na, nakita na. Amen. It's a discerning spirit na. Nga da pamati na rito'y. Apay hanyo at yamuyo. Han may makita no, da pamati yun nohan. Sometimes ma-discern mi diyay. Ma-discern mo rin kayo pagkararag ngawan pang pamati. Tagpakpakararag. Yes. Pamati nga rod nga maalam amin nga promises of God. Pamati in Christ. Awan tidalan mo amang ala nga raduma. So kita nyo, na-perceive ni Paul nga na pamati na kaslama lang ni Jesus, tinsursuro ka na kayo. Nakita na di pamati na, iso nga binilin na da jay. Cripple mo lang. Ngayon pag nada di bubong, when he saw their faith. So ado ti pilay dito'y sigurado. Ngam da ito'y itinagdengeg ken nadaan ti faith nga maagasan. Iso nga iso tinagmiraklan ni Apo Diyos. Ado ti masaksakit mo dito'y Trinidad. Ado ti nakakanser dita. Pero na jay mang receive lang ijay gospel ti makareceive. Kasi time ni naaman, ado tagkukutal at the time. Pero apay ni naaman lang tinagasan, ta isuna lang ng believe. Han mo ako na nga, pilpilyan ni Apo Diyos ti agasa na. Iso nga ado ti masaksakit nga kakadwa. Ngaman niya nga rod, awan mabalin tayo. Numadidang agdengag. Uray baga-baga tayo, mati ana-announce tayo. Mamay kayo ti healing school. Tunong ko, pag amamam sa bali, tinurong na. Napan ija albularyo. Anya nga rod. Bay ama, tamapan ijayan tayo, sungod kinayat na katamuyo ni Apo Diyos, the permissive will of God. We reject mo ni Jesus, awan mabalin na, uray mapangka di impirno. So ngayaw awis na, come unto me. Choose life. Choose to believe. Amen. Apay kunayo ay lapudana, ano kaya't di tao? Kita nyo yung Bible. In palubos na, ket natnagda iti na karo nga panakas-deceive tada handa nga inayat ti truth. The 2 Thessalonians. Ket mapanday di impiyerno day. Kasi, kada tayo, we need to love God. To love the Word. To love Jesus. Amen? Di na-perceive na di pamati na nga maagasan, han palang nahilan na dyan, nga ma-the faith nan nga maagasan. Now, in channel ni Poland, the power, in connect nan. Kita nyo di pa nang i-connect na, verse 10. Sige, basa. Stand up on your feet, at that the man jumped up and began to walk. So, makita rin, channel nan na dyan, anointing. Binilin nan nga tumakder. Tapno jay faith de tao ket
agwork. Dajay ti connection, dajay faith, dajay mamin-ministeran kanjay faith, jag minister. Jag minister, channel na, wanay connect na jay power, tapno jay faith, dajay tao, agwork. So nga mighty miracle. Ngam kailangan jay faith, jay maministeran, ken faith, jag minister. Nakita yon? So nga kasi iti kina-importante na ito. So, tuloy yung umayag ng dengeg. Kana nga ma-destroy dagi jay doubt ijamay nyo. Kat ni Jesus ti biliban nyo. Nga healer, source of your health. Tumakder tayo, hallelujah. Thank you, Lord. So, nagitin man ito, kailangan biliban nyo ni Jesus. Ay sunat i-healer you. Believe in His name. Believe nga nagungar ken patay. And accept Him. Nung anyo pa in-accept, receive you suna in your heart. Tapno makapenetrate your power. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, dagiti pakararag, amang receive ti miracle na. May kayo dito sango nga daan pamati. Ni Jesus, ti biliban niyo. Naagasan kayo, unta nililipas na pimanan. Nilipas na aming nga kalaban. Nilipas na ti basol. Ti penalty ti basol. Kinabanglaw, sakit, impyerno, nalpas na binayadan. If you believe in that, ag-trust kay jay. Ag-trust ka kanyana. Kat ma-receive mo, dagi jay nga miracle, by faith. Hallelujah. Hallelujah.